باش ئەوەی کە ملەتی کورد بۆی دەرکەوت لە ژیانی چەند ساڵەیدا لەگەڵ عەبدولکەریم و غەیری عەبدولکەریم ژیانی بە شێوەی پێشوو زۆر زەحمەتە. 51 سال لە سەرئیمزاکردنا ڕێککەوتنامە 11 ئادارە ساڵە 1970 دەرباز دەبن. ئەو ڕێککەوتنا ji 15 خاڵان پێک هاتی ku girngtirîn ji wan danpêdan bûn bi mafê otonomî bû Başûrê Kurdistanê û fermîkirina zimanê Kurdî lê navendên xwandinê û êkem car bi hikûmeta Iraqê bi fermî wî mafê bê gelê Kurdistanê bidet. Nivêser jî vê rêkeftinê bû wê qonaxê bê destkefteka giring dibînin. Pêkhatina 11 adarê navbera serkirdayetiya şûrişa Eylûl 1961 û di navbera Hizba Be'sa wî wextê hukmdar li Iraqê hatiye girêdan. An ku pêkhatina navbera du layena bûye. Ev pêkhatina jî berê xebata dehan salan bûye lê ya diristir ew bêjin berê şûrişa Eylûlê bûye. Şûrişa Eylûlê ew 11 adara 11 Eylûl 1962 dest pê kirî. Heta ku adara heftê yani nêzîkî 9 saleka çend danûstandina gel hikûmeta Iraqê kirîne. Armanca serekî ji van danûstandina jî ew bû ku pirêka aştiyane hikûmeta Iraqî destsalardarê Iraqê bêne wê باوریه مافی نتوایتی گلی کرد عراقی بینن. 11 آداره فشار کامازنا هزید پیشمرگی خبات خلک کردستانی خوراگیری و برخودانی خلک کردستانی حکمت عراقی ناچار کرد سرکندین وی وقتی عراق او بخوب برف بارگاه شورش کردستان الدورا گلالا بچن و او دخواز دانستاندنی بکن. دو ناچار داوای حکمی ذاتی اتونومی بو خوی بکات. لچارچێوەی سنووری عراقدا شورش کوردستانی شیا وی چندی حکمت عراقی بینیتا رای کو باوریه مافی نتوایتیت گله کرد کرد. مافی نتوایتیت گله کردی دوی قناغی دال دیف آرمانج شورش ایلول 1961 اتونومی بو کردستان دموکراسی بو عراقی بود. هکر پیکاتنا 11 آدار 1907 العراق والكردستان هاد باب جهنان از بجم افهم کارسات سال 75 وره حتی کنه هاجی بسری خلق عراق و کردستان تیتن از بجم سری وان نتاتن چونکه هر ریدانه که چه بوی و ریجا پیگیری نکنه حکمت عراقیه پیکاتن 11 داری. بودما 4 سالان حکومت عراق و سرکرداتیا کردی ده دانستان دننده بون. کومالا مصطفی بارزانی سرکرداتیا و پروسید کرو پاشان ڕێککەوتن هاتە ئیمزاکردن بۆ ئەوەی بتوانی نەختی بە ئاسوودەکی و سەربەستی بژی. کورد پشکداری پرۆسا سیاسی و حکومڕانی بوون لێ تنێ 4 ساڵên dî vekêşa û rêkeftinama xyanetkariya Cezayirê hate îmzakirin û ev rêkeftine ji nav ber. اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق. النيته هر درست يا حزب بعض بهاتنا مفاوضات و بيان ياضي داره نو بويكو حلك جذري بقضيه كردي ببينيتن هفته و چارك وكو وفد مشروع بغداد بهند بگهن انجام که دماهی بو پیدان اتونومی بو گل کردستان برای خود حکمت عراق شدای خوبه حکومت ذاتی یه کارتونی برهف کری و سروی راضی بوی که عجب دتا کرده نکو حکم ذاتی که درست خلق که زر بکتن بله اوا بو کرده دست کفتیه که جزایر صدام حسین گرشاهی کن بو کد بنت مهوانداریا سروک جزایر هواری بو مدیمی رکفتنا ششی آدار سال 1975 ها تمور کرن عراق تنازلش عرض عراق شاه و عراق بو شاه ایرانی کرد اگر ما توی وقتی دا قیاده بریار دا باشر درجی پی بهت دان دا ترکیه و ایران و عراق هر سل شورش دن ویگا به بلی کدا شورش تو شکستنه که لشکری و سیاسی مازن بیتن دا ملجی توشی کارساتا که مازن بیتن پشتی تهدیدت ایرانی مباشر هاتین گشت نسر کرده هاتی گوتی هکه هین درجی بدنش شرچک داری دوی وقتی دا ام مجبورین پشتی وجی هاری کاریا جیش عراق بکن که بهتن هرش بکت سر بنگهت هوا البر هنده الویر سرکداتی گوتی هم ات حاضرین کوتایی شری بینین و قناغ دا بو هنده دا ضرر کمتر بیتن وضعی که خراب بو
دیروکا بزاوارزگاری خوازا گله کردستانه یا پری افرازی و سرنشیویه لی سرانجام دیروک و شورش سلماند کو ایرادا شورش و پیشمرگی و گله کردستانه سرکفتو کیان اوروی هریما کردستانه برهم ایناو نمونکا جوانیا حکمرانیه لی وی دورا پری خوین و آگر نشانده.